Ndegi weche magarita kwe kod nek magalagale en obila ma Kisii ochako nonro ewi nek magalagala mar chwo moko ariyo ma higni ni ediere. Mane oyud ka onegi kendo twe e siro mar sitima machiegni kod sikund primar ma Ramogi. Koyango wachno komanda mar obila e sub-county ma Kisii South Charles Mochenji. Ji ariyogo moyangi kaka Ogega ma jahigni 25 kod Danvas Makembe ma jahigni 20 ne oyud kod adhonde dendgi. Ranyisi ni chali ne onegi kamachielo eka bang'e odhi otergi machiegni gi sikundno gi jok mapok oyangi. Jopiny makono chich ni rowere moko ma osekonore kendo monjo jopiny ema nyalo bedo ni ne otimo tim mar torano ka gikwayo nonro mapiyo ewi nek makamano. Apisa mag okwach kich DCI ne otimo nonro kama ne okwany ringre ji ariyogo kane pok otergi e kar kano ringre joma otho mar osiptal maduong' ma Kisii motelo ne bero. Leo tumekuwa na incident mbaya sana. Takuna moja asubuhi tumepata information kwamba iko watu wameuawa karibu na shule inaitwa Ramogi Primary School. Tumeelekea huko, sasa wameenda huko, kuna vijana wawili wameuawa na wamefungwa kwa kamba, kwa fence. Kuangalia ni kama kulingana information investigation ya kwanza, initial investigation ni kama hawa wameuawa elsewhere, si hapa. Hapo nimeona hata gari ni kama walikuja na gari wakamefurutwa mpaka kwa fence ndio wamefungwa kamba hapo. Wamepikwa ni kama na planned object kwa sababu wako tu na some process, lakini wana damu inatoka kwa mapua na majina ambayo tumepata yao, mmoja anaitwa Ogega, mtu kama wa miaka 25, na mwingine anaitwa Danvas Makembe kama 20 years. So tumewachukua miri, tumepeleka level 6 moja pale. Tunachunguza kwa sababu ni kitendo mbaya. Tunataka mtu kama amekosa ashikwe na apelekwe kotini, aenda face the law. Hatuwezi kubali watu kupikwa na kuuawa hivyo ofyo. Tunafanya uchunguzi, wale ambao watapatikana pia watastakiwa. Wizi umekithiri sana. Vijana wadogo wanaiba